Mata te ahurei mātauranga tuatahi o tēnei whenua ki roto o Tāmaki Makaurau I te rānei. Ko te kaupapa ia he whakatairanga ake I ngā huatanga angitu o te ao mātauranga I Aotearoa nei. He pū manawa rorohiko hou kei te whakarewa hia e te Hika Group, kei reira hoki te ratonga hou a Microsoft. E mōhio nei ki te whakamaori I te 54 mano rerenga kōrero. Ko tohua ko te kapu whutupāoro o te ao, a te ao mātauranga. This is massive. We've got, when I talk about profession, I'm talking about early childhood education and all aspects of it, aonga, mata, kohanga reo, puna reo. To pull this together inside of about 15, 16 weeks, 5 days, 3 cities, 400 different panellists, more than 100 performances. Yeah, it's been hard work, but it's been worthwhile. Ko nā tauira nā whetū ki tā te huna tae mai. Heoi he maha tonu nā mahi kaimua I te aroaro. We've got a range of international speakers, so the likes of Michael Fullen, Andreas Schleicher, John Hattie, Christian Long. Fantastic to have the international ones. But what's been brilliant is just who's come out of the profession. I whakare waina te pūmanawa hou a Microsoft rātau ko te rōpū hika, me ona rārangi kōrero 54 mano I roto I te reo Māori. So explaining to someone, Mount Eden is my mountain, my maunga, but being able to see that in Te Reo, so get the right setup, and then get the full translation. So I can learn Te Reo by knowing the English and then just searching around. Ki tā te titiro ana kaiako, ka tae nā tauira te whakamātai I o rātau mātauranga Māori. We've put a lot of effort over the last few years into bringing Te Reo into some of the platforms like Windows and Office, but that allows you to work in full immersion Te Reo. What this is about is giving people that aren't Te Reo speakers the ability to get engaged with the language. Ko te reo Māori tonu, te whetū ki tēnei whakāturanga. The big idea really is to make sure that people know, the public know, that their education system that their children are all participating in is world class. Me tō rātau tumanako hoki kia haere tonu tēnei whakāturanga I roto I nā taukai te heke mai. Te Aota Melbourne, te karere.